پروفیسور کنیاز ابراهیم میرزویف کسایتی که اکادمی و روجهلات ناس کی کرد یه برهمدار بو هر وها کسایتی که سیاسی و جواکیه دناوا کردن کازاخستان و روسیه در ناسکری بو کنیاز ابراهیم میرزویف یکی گلان سال 1947 لارمنستان اجدایی بویه بشه زمانان لزانینگه ارمنستان خندیه و پاش تیزا خوی دکتورای جی لسر تیکلیه ویژه کردی پیشکش کریه دمک درێژ دزانینگەهێدا سەرپەرشتیە زمان و وێژەیە جیهانە کریە ji birî çapkirina sî pirtûkan 6-700 nivîsên wî li ser çand, dîrok, ziman û wêjeya Kurdî hene nivîs û pirtûkên wî bi zimanên Rûsî, Azerî, Ermenî, Tirkî û çend zimanên din hatine çapkirin. Kinyazê Ebrahîm Mîrzoyev di 22 Cotmeha sala 1998 da nîdaliya Hurmetê ya Komara Kazaxistanê wergirtiye ji ber xizmeta xwe ya di warê civakî û perwerdeyê de.